لمخابن تخوازن هناكي زود بريكبن هرن يعني مجي يعني مجبوري أمي وان بدنا بيش بلا أو دركبن بلا أو غرقا خيركن ساعتها وانا خوش وزور سباس از باوركم يكجي اندام برلمان أوروبا برز هرنا أو جي دستك و آليكاري ددا دوزا قلي كرد ويا ملتي مي عفريني ويا ددن أو كسي لبارتيك Christianer Tschekerne und sage ein frohes Tscharschambasor, ein frohes neues Jahr in diesem Sinne. Ich begrüße ganz herzlich den Bundesvorsitzenden des Bündnis Christen für Deutschland, Frau Karin Heppe, Herrn Arne Gericke, EU-Abgeordneter des Europäischen Parlaments, Yilmaz Güney von Naviak, herzlich willkommen an dieser Stelle. براستی روزکی گرینگه نه پر جار هنگ بجن چهارشنبه سوره نه و چهارشنبه سری ساله یعنی دست پیکا سال نه دست پیدا که نه بیوی 9 ساله دون نه هدیه کرن نیسان چهارشنبه سری نیسانه گوری حساب بیوی تجاره بکی یعنی سدی صد او دکبه روزکی سرسالا گلی آری 10748 سال در باس به سروی جشنی ده اف جشنا براستی هیوی ما اون یعنی جشن تم ببین وسیله کی آشتی پیشکتنی توایی و اتفاقی ملتی یعنی نه د دنیای د تشخالت نره تمی د جشنا تشتی باشتن میدانه نه د وی جشنی دا د وی داستان د وی جشنی دا ما سیوانه که اعلان کردی یکیتیا ازدین سوریه ام هیویدارن اف یکیتیا و بچه و سیوانه کی جی توایی ازدیاره دوره جی توایی گله کردره چونکی ازداتی بخواه حیوان کردیتیه او حیوان دوی که هفودن بگره دمی که یکیتیا ازدیا چه به بلا از اوی اشکره بیجم یکیتیا ازدیا چه به زانبن روژا دویمین یکیتیا گله کردی چه به گله کردی دگینه آزادی خوا جوی ظلم و زوری جوی بندستی وی خلاص به دریا في قناه ور ام جي بانغا خو باندكن قال خوي ازدي ام دبيجن دايم ودايم قول اتفاق الجامعه قال كي مهمه تدي وقو قول ما دبيجي جو شوم ديوانا وي الهي ملوي دريدي خوشيف شاهي سري همو كي اتفاق وتباي ايش قول ابا بكر زرزاي جو دبرا بابر بكن اتفاق وتباي فروارا خدي وي چادي نسر چاي يعني تشتكي خويا دك جو اتفاق وتباي گشي دك فامجي بانغا خوبان ملت خوي ازدي دك جو وقت روجا بيروز ام اعلانا سيوانا يكتيا ازدي روجا بابكن ام دوازن او بفد في روجا مقبول ده بفي ميناك عالم يقشير سر اتفاق وتباي وام باندكن ام دبن ورن دبن سقف ازدياتي ده دبن في سيوانه ده بمالا ازدي چدوازه ام جير بكن لأنه إيرو مالك خرابية مالا إزدياتي. Es ist in Nordostsyrien, in Rojava, der Grundstein gelegt worden für ein demokratisches Syrien und für demokratische Strukturen in der ganzen Region, wo wirklich alle Volksgruppen gleichberechtigt teilnehmen, Teil der Verwaltung, Teil der Regierung sind und friedlich zusammenleben. Und das ist ein Beispiel, was wir als Partei mit unserer europäischen Vereinigung unbedingt weiter unterstützen wollen. براستی هی درفت حالو نه هاتنا گوسیوانک حالو احمد هاتیا آواکرین افجاره یکمین دیروکا کردواری دا و دیروکا استاتیه دا گو اف سیوان وی رنگی وی جوشی هاتیا دامزراندن هیوی ما اج استاتیه تمامی هنا گو پشتا وی سیوانی وری گرتنی چمکی سیوان بملطی خویا و جعالیه دنجی کردواری تمامتی جی گو پشتا وی سیوانی بگری گو ببیناک نبسش ئێزیدیان تاو دەرا ئیش بنگەها کوردستانی را و کردەواری و کوردستانێک ئازاد وەرێ دامەزراندن ئەلسەروی ئاساسیژی مەژی مە گرنگ دیت وەک بەرپرسیارین ئێزیدیە هەرتمی ئەم بەرنامە دەژێ ئەم دەبێژن
سیوان پێویستە یەکێتی پێویستە مە گرنگ دیت گۆ ئەم مرحلەکە نازک ئەم دەمکە نازکرە دەرباز دەبن گۆ ئێستاتی هێدی خۆسەر هەف بدێش بۆ پێشیا هەفتێ و 4 فەرمانەیە هەفتێ و 5 فەرمانە فەرمان دووبارە نەبن سەری ئێزداتیە هێویێمە هەیە مڵەتی من ئێزیدی چقا کەسایەتی ڕەوشەمبیر زانەوانین ئێزیدیە گۆ جهێ خۆ ناو دەمە جهێ خۆ ناو سیوانێ دەوەری گرتنی سیوان حوجەی هەر ئینسانێکی ئێزیدیە دەریێمەش تەمامە ڕەڤەکریە هەر کەس ئەمت هەمێزا خۆ دەگرن بەر کەس خۆ دووری مەنەکێ بەر کەس خۆپاش نەبینێ چه ڕەنگی بێ چه ئاوایی بێ خۆنێزیکی سیوانی بکێ هیویێمە هەنە و مڵەتێمان تەفدە ئێزیدی خۆ پشتا سیوانێت بگرن وەک هەفبەندیە ئێزدی سووری گۆ پەرچاک ئاواکردنا سیوانە ئێزدیە سووریدا ئەم خۆ سربلند بینن گۆمە ئەڤڕۆلا خۆ ئەف دەورە خۆکاری بوو بلیستا و ئەمە ملەتێ خۆی ئێزدی گیان وێ دەراغێ گۆ دوان گوهرتنێ مەزن ئێگۆل ڕۆژهەڵاتان ناوین چێ دەبن ئەم کار بن ملەتێ خۆت بن سیوانەکێ دەبیژەڤینن گۆکارە بە خۆدی بەرجەوەندیە خۆ لە کاروباری خۆدی دەرکەبل هەبوونا خود ڕۆژهەڵاتان ناوین دە سووریدا خۆدی دەرکەبە براستی ئەم گەلکی کێف خۆشن گۆ یەکێتیە ئێزدیە سووری بەری ڕۆژێک پیرۆزە چارشەما سۆر دەهات ئەعلانکردن و جۆشا ملەت گەلێکی بجۆش دۆرێ کۆم بوو لەڤر لە ئەوروپاژی ئەم وەک هەفبەندیە ئێزدیە سووری وەک گەلێک سازیەدنی ئێگۆ بمەڕەبوونە هەمبارێ ویباری ئەم سۆز ددن و ئەمێ لایقی کار و خەباتە یەکێتیە ئێزدیە سووری بن لە جیهانێتەوی. Dankeschön auch von meiner Seite, dass wir hier sein dürfen und mitfeiern dürfen an diesem besonderen Tag hier in diesem Zentrum. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die das möglich gemacht haben und ja, auch ein entsprechend ein Gruß an alle, die hier verantwortlich sind, dass die Jesiden hier ein entsprechendes Zuhause haben dürfen und auch hier an einer neuen Zukunft arbeiten können.